talo whātui lau whaafunga angale nei tūla o le aso, alo mai o nisini o tātou tāla fōu, o mwhaina tu whātasia lau Radio Samoa. Na whaate ia le to a tele o tangata nuu o Porirua, le whaafua se ia na a fio le lato whaitu I lo longa o no timunga mamafa, I le whai ungo le vai aso taluai. I reporti ma le leiti o whaava maloa New Zealand o lato whai loai, le ono toi a fia o Porirua I timunga mamafa I le nei vai aso, ai o se vaenga o lo tau mawhai e tāpe na anga I ai le ai tu malo. Talu ai tu langa pangatia no o iai le to tele, e pe o whaale anga ino me to tino ma o lato o whale I lo longa. O le aso to na ina tūla I mai ai le nei whaafita o li Porirua, ma o le aso sana, na tu ina mai ai se whautuanga, o le iai o le lapta inga I le lanu sama, mōti munga mamafa, ama tatu le so, le aso nga fualea, whapea ima matangi marolo si le awa uli. I tūla tāne na whailo I ai o whautuanga mlapta inga o timunga mamafa o le lanu moli, I le Hutt Valley mai isi tua Wellingtone. E Judge Ford na whaali ai se ungali e iai se vai tafe latala tāne lo lato fale, na mole mawina le mawalunga le tafe ato le vai, ma o atu lava le fale ma le whanua. O se vaenga na la whaamtalaina, le tele o mea na whaaleanga ina, ma o se lolonga au pito I matautia lea I lo la ua mai tau. Ma o na o le onga o afianga, na o la whaalia ai le mo mia le whainga nuu ma le malo. O na tilo le lei I le toi whaale lei o vaenga ese uma o Porirua, e peo le tangai lea e toi whaatino ni ngā luenga, e whaamalo si ai tu, matau fi ai le tele o vaenga o ia no whanga mai le whaaleanga ina, ma leo o I tūlanga pangatia. Wa o mai nei I tua whaamaumonga fau o tūlanga o whainumera o tūlanganga o iaita e tai o mālo, ma lei tua ngai. Ma o whaamauina ai le te leo se pau o iai nei le vaenga whaupawhai le national. O e o lo tū mai le foe le whainga mālo. I reporti ma le te o whaava mālo New Zealand o whailo ai e tolu se 10% o whaititi ai le numera I tūlanga o e o lo langolango ina le national. Whamauina o se tūlanga o pito I maua lalo lea, wa pa ua le numero le vaenga whaupawhai, I lalo taita ingo le li o Christopher Luxon. Ai wa whamauina le alu I lunga le numero po le pasene o le lango I le vaenga whaupawhai le Labour, ua torsu fitu pasene o maulunga atuai na ilo le National, o se tūlanga o whaalia. E ono se ei mai ai mai isi o vaenga whaupawhai e peo le Green Party, te Party Maori, e tau aveina le malo, pe a whai e whaatino se whainga palota I le taimi nei. O se tūlanga ua atangia mai ai, le vaenga ua iai le whainga malo ma le tele o mta upu whasilingi ai le taita inga le National, e whaapea ai suinga o ese inga le tele o whaipule mau na tangata I nisio mta upu. Lea fo ina te enai le Minster Senior ia Chris Bishop, whaamtalanga ilo na tāpenai o ia o le ase ei mai e tai le National. Ai una ia tā ua e se lau pasene lo na langolango ina pea o le li pale mia o Christopher Luxon. Whamauina reporti o le awhei loa e sui whaipule uma le National I se taimule nei vai aso I Wellingtone, ma o loo whetau wa ina, le ono iaio ni mata upu e matua I tui whesili ai lava Luxon I lona taita inga, ma le tūlanga o iai lea tunuu. I nisio tala ua amatanga solo atu nei nisio tangata e tu ina atu ni teufunga la au, I le nofanga na tula iai se whaalavlave matautia I whaitu o Hastings. I le nemeta upu o whaamauani ai le mali liu ni tangata se tolu. I reporti mai le New Zealand Herald na tā uai le amata leo so suenga le au nanga leo I le amata upu. Ina ua longo ina atu le vaenga o whaalavlawe tutupu whafua sei po le emergency services. I se tasio no fuanga I Avenue Road East po le itu lai ono le taia o le aso sa. I li poti uo o atu in tangata o whaamanua lia ma o lo isi tūlanga o ngaonga. Whamaunia le taitai leo asiasi o se leo so e whaapitoa ia Detective Inspector Martin James. E o atu lo lato o ofisa le nofuanga ua maliu se tasio tangata au le isi tolua na avatu whaatope le whalima I moto ngā fitinga e na mali liu lava I se taimi mulmuliane. Whamaunia leo I lato ua mali liu nei o se tamaitai mani tamaitilaiti se to olua. Ta ua o I lato e au mau uma le whale po le nofuanga na tupu ai le whaalave. Whaamanino foi leo e iai se li ina avatu le whale mai mō tonga fitinga, ma o lea so, le asonga fua lea, o lo fua e whaatino ai o na tau tonga. E tu sai matūlanga le ne mata upu o whaalia leo, la tau te leo sa ilia nisi o fisota I atu le nei whaalamlawe, e le I whaatino foi ni mōlianga I le taiminei.
E o atu le tolu se furu tangata o lo ngā lulue le nei suenga ma o lo wha au sa ililinga i le so. Ta ua tua oi e uma le leile aso tō nai mai le aso sa la tau te le whaalongo ina lava se pisa mai i le nei a inga. Ua wha te ia i la tau i reporti tusia i le newspaper na iai se whaalavlavi na tupu mai i lo la tau tua oi. Mai tala i talonga o toi man malo nei le Black Ferns, le autai tō fito ta mai tai o le atunu i le ipu, i le vae o le taamiro sanga la kapita i tō fitu i Hong Kong. Ina ua malolo i ai le au malosia au Australia. Na malolo au Australia i ai e se fulma wha i le se fulma le iwa le Black Ferns, ma o le lona wha i le o taimi o man malo ai New Zealand i le ipu i Hong Kong. I tala o leso e ngā siampini po le finals e tolu si koa New Zealand, e pe ona maua mai e le tamaitai o Mahina Paul, Georgia Miller, ma Kelsey te neti. Ma o le tamaitai ta alo le ta alonga po le player of the final na maua e Risi Pouri Lane. Ai moa li ina whailo le malolo le All Blacks i le sue avanoai i le sue ngā siampini po le finals. Na malolo le aua li i a Spain, luas fulvalu i le tols fullua ai. Whamawina o le isi o ta amilo sanga le a whaatino i Sepania po Spain i le whae unga o le masina o Mei. Tato telefon na o tu whaatasia la Radio Samoa mo lo whaafonga anga le nei tu lao le aso, whaafitai whaafonga mai, toi Moses whaapoponga le aso o tai au, mo le temine, tō whaasoi fua.